هفته بوری پشتی کو رژیما سوری لی ادلیبه هریشی لشکرین ترکیه کر، ترکیه جی درباره کوچبران ده پولیتیکا خواهی نو دا دست بکرن و درین سرسینور اوروپایی با کوچبران وکر. پشتی و بریاره هرکینا به 10,000 کوچبران بر بدرین لسرسینور یونانستان و بلغارستانی و او مجار لجیهان جی دنگ ودا. لپارلمانتو ترکیه جیگری سروکاتیا گروبا HDP سروهان اولوچ او گشدان و بریاره ترکیه با کردستان 24 نرخاند. اولوچ درباره کوچبران ده آخافت او گود ترکیه به وکر ندرین خوش کوچبران را وان مروان بر به مرنی و آراسته دیکه او او یک به تو آوایی نای قبول کرن. هر وها اولوش ev helvesteci vaki suceke lehember mrovahiye şiro vekir. Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınmış olan insanlar. Hemû mafê mirovahiyê tên bin pêkirin. Ez tiştekî gelekî giran dibêjim. Li dijî mirovahiyê sûç têne kirin. Maviyek ne rûreşiye. Ma ev dîmen ne dîmena rûreşiyê ye. Ma bi vî awayî ne hûn tovê nijadperestiyê li nav axa welatî diçînin. Serokê AKP bi nasnavê xwe yê serokkomariyê got me em mecbûrin wan xudan bikin. Vê daxuyaniyê rê li ber nefretê vekir. Wexta ev nefretên bi vî awayî li dor nijadperestiyê peyda dibin, wekî li Maraş û Samsunê bûyerên Lîncê an ku hovane rûn didin. نونر نو یه الجزیره روزنامه‌گر عمر کاسرامیکو به اصل خواجه اردنیه پولیتیکای نوین ترکیه با کردستان 24 نرخاند او گود ترکیه به وی بریار ریسکین مزندای پیش خواه. کاسرام دیار کرد ترکیه به وی پولیتیکای دقادن امنتویده دی توشی 2 متر سین مزن وره. Göçmen geri alım anlaşmasını uygulamak istemedikleri... Daliyên ve rîskê hene. Rîska pêşiya siyasî ji ber ku kompaniyên navdewletî û Yekîtiya Ewropayê di vê derbarê de êdî Tirkiye bi awayekî tund rexne dikin. Dibêjin Tirkiye bo ku welatên Ewropayê di vî warî de bixê tengasiyê, qerta penaberan kartînê û girêdayî vêkê mafên mirovan bin pê dike û wan mirovên feqîr û belengaz bi kartînê. Ev rewş pozisyona Tirkiye qada navnetewî de gelekî lawaz dike. û dwarê siyasî de jî pêk kêm dibe. Matarsiyan ku rîska qadê jî ev e, ew koçberên ku nikarin derbas bibin, dîsa dê vegerin û Tirkiye jî neçare ku dîsa bütçeyekî bo vê yekê bimezexê. کاسرام ده آخافتنا خود راگهاند کو او هی نو جدلی به وگریایه اولوی داره روشا کوچبران گلکی خرابتره. هر وها کاسرام گود ترکیه کوچبرین کو درباسی ترکیه دبن لقاده بلاو دکه و هول دده کو به وی آوائی پیشیلوان بگره.